ede asembaba yenim se na no ya de ya atwam ya Avraham Moshe ne girlfriend eko DateRush girl ne de nsem bedo na abeto mote so oni Avraham Moshe eni hono mu bi omoma jaya ma chesa bai wa no ko DateRush so ba akonya lava bi ewo hono mu a ne nyina ekokọ na nche Avraham Moshe su ba monten ebeka ase ono de ne na mo pa de girl yo ne ni jai da esan se girl yi e ma ni jai ni girlfriends bi a oni omo ho enya ba akọ enya mienu pra ko mi san kwa oni omo nyina jai e ma ne be fa girl yi ama chese nsam Avraham keka e na dogs ye papa ama ka se girl na tale no crowd share it na DateRush crampo no ono no to atale ma girl no ni birthday time na ne nyina ye konkoda nchen era ebusuafo e ya de ye David na na beto nsam yi bi e ya Ohene David osinte girl no chese wakaka na abia chire girl no kaka na abia chire girl no osinte so mo Avraham dia be e ya wodi ayankwani nkoti nsam no entremu embra efia dragon watimi asoli ede waye utwapufu akogina DateRush so sabaya no baya no se ma hu ameka kire se enema esi wo ho no nyasem ketwa but that's abe wan na ne twaso wo dremika akogina DateRush so not knowing say Avraham Moshe na abon ho ka pam atalie bia na ehihye photos bi aba ene me wa bontin ti me nkyere ohwenya me yadom ochena mesin konya na ma kire mo niema bi se Avraham Moshe na abo abaye ho ka se Avraham Moshe na sponsor won tale a wo hye wutiri nwe egu uti so chese common sense family me se me wie na ma ba Avraham no so le amotete ona ba bia bo na Avraham no waduru ha ena common sense family ndie hwan na timi kasa hwan na nim kasa hwan ni ti so adwen gumo ena me ka chance wanu papa odi nyina no wanu fufu ni common sense ni nyina no you see where you get yourself, you see where you learn yourself. Next time you go learn sense, you yourself common sense man. Common sense family, you have to learn something. But me nyama also wo your bar na wo tie me wo nya kwahwe me video bia eya momma mantie ne maba ni enti aye kunkum no eno nie ni enti ama wuwo na doso bebere no mo ni me se ni enti ama wuwo na adoso no eno nie. I'm still hoping say me who or the saying me comment but it's not showing so no problems. So comment no ba me kan me hu susu anya hwe montage Avraham na betie ni common sense ya yeso ye de ma no ne ni enti amma na sense mo hwe signal bi ni na mu a ade na ekoso na ehye mema bi nkran first no na esi once a while oh bema bi si wa ba oba bi ho ka eno me ankasa ma witness bi me ka sem bi a kire montie ni ye Ghana ma you have to learn something enkofo bi ti se afia dragon mo no monhwe mo ho ye ewo mo ho muntum hofo woni pa bi e fra mo afia dragon nse so muntum hofo you have to learn something na nsan yanka yeti se bema we ne be sori a no atwese kan no de awo oba no akuna den a me ne oba na trafi wo se won pa mi biem bema we ne be sori a wo se maba otu obi a me ne wote kama monhwe efiri madwoa ya yekum no kumase efiri ne so ba no monhwe ne mama akuma asisie montage Avraham Moshe ne time so a me de ne de bema no yenso nkwase asem so yenso nsemfo ne nkwase asem so ensem a Avraham okeka nyina yate sebi mpredua obi okuta common sense nkasa sa jai jimi no ebeba no so odi hwe afia dragon enti wudi hwe afia dragon yi na se afia dragon asem kakra bi na aba wantumi anya abotre ene Avraham ansolve issue no watu amika ko se an mekwa kope ekunu e wo DateRush oba kohwini asem no se wunnim na wo hunu se eye just agro bi ameka kiro se serious problem na aba beto sa no na se ne Avraham tinisuo no na se ebam ne ebeka bi ye ne nam ho apaso ne ye ka me de baaye wo Avraham wo ye wano pafo wo na wano so eba be kan ya aka ne ni ho wie ye na osan frɛ akire wo ba betumfo onyaye gbemi you see say koya besi uso be me ba oso sesi a enti mo sa Ghana fo man na mo ba mo obi ti say Avraham mobomobo we papa we betumi abɔ ho ka atua sika ense otua watale mate say Avraham edit na video no so ka say watale a hyew no oto no 3,000 Ghana cedi na ma wo 3,000 Ghana cedi atale a opa ma afia dragon
3,000 Ghana cedi matisi ya sija matale blue no kwa wo share ya na o moto amu ti nsu na o twetso ti nsu a utunu mu afọ da abaye oba DateRush me pa cha na chiate mfifiri ama na fa ni tunu abegu ni sisi achi wo afa na ha mu abegu ni sisi achi na ha mu afọ onam onyina na ha mu ti nsuo ni moto amu ti nsuo ni komu ti nsuo ni baby ti nsuo DateRush no onyina so no se na oni Avraham nete wan hye da ama ni padante no wasese mu ujai ena udia mika abegina DateRush wo ba ya atale na ehwe na senka wo ka kire ni panyina mu se yes Avraham Moshe na abome wo ka na yakọ kakra na mba begina ha na okura why must you go there abra unim se woni obi ti se Avraham Moshe mu twempena na senka ba ye na Avraham hu ye ti ye ena wa nya abotre na o ka se e ka wa bo ho sa wo beti akwa ada anyuma oto ye no dross amato ama nyina amaje mpabo amato ama nyina amaje atadua atale amato ama dross amato ama bibi amato ama bi amaje ansa na obi be ka kire se wo gene niema no na chese wa free na kuma ma hwewo Avraham Moshe enti wo common sense ni nyina enie Avraham Moshe common sense ni nyina ba to ha na bebedri wona wo ya ho se unim wiase nyanse nyina you see how ama dragon drag you Moshe anya bia nti sa woni oba atena watu ade ama ne pen na watu sa oba na kwa akofa achi esa oba begina bebose wa mama di ho ya papa Avraham isamu nchoma ya kwakwaji ye hu mesi ya King David and so Ohene David ne ni abri ye pa o descend wa Avraham ne ne girl ni nyina so awana nkrofo bi say comment section nkrofo bi kika say ya ade a ye wo Avraham wo Ohene David ya na mo be ka wanu atuma aka wanu tum because nanu ya ade ya etwemu ya na oni Joyce nsem betom bonten so Joyce e ka say wa ade ye ti say chese ni nyina no fe ntumfo bi ni girl nya asema ode wanu ba betum bi chese den na Joyce amfanya wo so crumple na wo ya pitampi baba bonti weni wu ho aba be kasa bebre wo ho chese nsem aga na fo akeka de so tumu social media de ya de ayi remfi asem da enti so wo so nyonko wa ba asem na wa be kebia kan hu se wo de wo social media background le e very clear a chese o fini keka we bi animu asa na obetumi akobi asem a wakobi asem enye sa pa de wo nsem a hyekokoa mu na ne ba akotwe e de aba betum bonten so kaisa social media handles nya na attention TV to bo mo de aso be like wa share no wa comment we videos ni na so we share mo abonta bom samra ne from Ohene David.